Evo na prilasku sam Svetom Luki. I on je na samoj Litici, za one koji nisu nikada ovdje bili. Sad smo na jedno 700 metara nadmorske visine. Ovaj barbar što ga vidite tamo ispred mene, to je naš misteriozo. Malo treska, a šta ću ja? Stabilizacija mi je slaba. Ovdje kad dođeš na Svetog Luku, onda obavezno ima papica. Neko dođe samo radi fažola. Ili ti ga graha, što bi se reklo. Crkvica je mala i u nju stane ciglih 20 ljudi, vrglave. A ne znam koliko je stane. A dobro, ajde 20. Ne znam, li mogu mogu odmakniti malo, evo ga. Da uvatim širi kut. Oni koji su gledali moje fotke vidjeli su često ovu crkvicu. Jer kad mi je puna kapa svita i svega, onda dođem ovdje. Ovdje je mir i tišina. Doduše čuješ grad koji je ovdje dole. I Split tamo. Čuješ kako vlak prolazi. Ali čim se malo makneš iza Litice, koja je ovdje negdje gore, ima jedan put, mi smo išli Sičimice, Pričimice. Došli smo do tu. Za onoga koga zanima povijest, nalazi se na ovoj ploči, ne znam li možete uopće pročitati. Za one koji nemaju, ja ću pročitati. Dakle, crkva Svetog Luke, izgrađena u 14. stoljeću na vrhu Kozjaka žuljevitim rukama naših pradjedova. S pomoću poduzeća, ajmo prosto, s rukama naših pradjedova, ali s pomoću poduzeća Željezara d.d. Pradjedovi i Željezara mi nekako ne idu zajedno. U čast svome nebeskom zaštitniku, pobožni puk Kaštel Sućurca obnovio 18. listopada 1994. godine. Za vrijeme Don Radojka, župnika tadašnjeg. Dakle, sve ostalo na www.župa Kaštel Sućurac. Nije www.župa Kaštel Sućurac. A jel? Jel to misliš na tvoju stranicu ili? Župna stranica. Dakle, na župnu stranicu imate tamo podatke o svemu. I od našoj crkvici Svetog Jure, ako ja uspijem nju zoomirati i kako. Evo ga, to je sve što mogu napraviti. To je ova ovdje. Evo, to je to tu. To je crkvica Svetog Jure. Ima i ona svoju povijest, ako vas zanima. Sve se nalazi tamo na toj stranici. Drugim riječima, ne želim reći da ne mogu se sjetiti svih detalja, zato neću se izblamirati. Jedan put sam bio na radiju pa smo pribotunali kako nisam rekao sve podatke vezano za te crkvice. A nisam se uspio svega sjetiti. Sam očekivao da ćemo razgovarati o nastanku mojih pisama i svašta nešto. Kada ono uletja s povijesti. Oj, meni di sme naš. Ali eto. Dakle, evo sad je lipo sunce izašlo. Toplo je da nemate pojma kako je toplo. Ako je sad ovako, kako će biti? Majko moja. Koliko je blizu Litice ukazuje
i ovaj sitni detaljčić. Vidite, ovdje je zid, a ovdje je litica koja ide skroz doli. Eto, narode moji, nadam se da ste uživali bar donekle. Da vidimo kako izgledaju otoci u daljini. Moj prelijepi Mosor. Došao bi, ja sam samo jedan put tamo, ali svejedno. A ovo što čujete sa strane, to je Žele. Aj me reka sad njegovo ime, gotovo je. Da snimim u crkvicu. Čekaj, samo se izmakni malo. Sve pozelenje. I da ispada. Neće, jer mi je vezan za ruku. Ajme, meni zeleno. Dakle, ovo je naša crkvica Svetog Luke iznutra. Meni majko vlagi. A čuješ? Ko što zgoja gljive? Bože prosto. Kako se zelenimo? Ovaj mali stolić, to je oltarić. Eto, narode moji. Sad imam tebe, zvijezdo mora. Imam šta lipo ovdje. Samo radi ovoga bi proveo vrijeme unutra. Ćao, džaci.